Hai, jotono sari kaham khaklayo kaham na tongbai na hanai tini phaimani reason ba tini nukjakmani fair engkha taklai M.A Entrance kokborok M.A Entrance ranai rokni tini merit list nongkhorkha ke borok taklai M.A khlainani chance man swnai ba manna thangni tongo ba abo saborok जों kisa naileinai ba belai tongthokjak tang hingka angke ane student rok bo chance manphika ba porinani sepsak manphika angke belai no khasrango jefuru ane student rok chance mankha ba chance manukha angke belai tongthogo angke norok tini ang ba norok tam khlaina nangnai tabu merit list to bungphaika bungphaima simai to ungla asukbaini ni kokborok entrance tiki mabai simi ingulak nangtabu M.A poinani bagi thangnani bagi tam khlaina nangnai abo tini जों kisa sukrubui salainai ke baya saknai tongde narokani YouTube channel chajakhe like comment share khlainani ta pok dita do hingke phaidi जों nainai legrana tini sabo top rogo tongkha ba sabo taklai M.A poinani kokborok M.A poinani bagi sep mannai ba manna thangai tong borno जों tini nainai leinai hingke jotono je top 60 ni bising tongmai rono jotono khakaham tai hamjakmung tai bwsangni no future ni bagi khakaham yapharo hingke phaide जों nainai legena top bo sabo tongba da admission nani bagi ba counseling thangnani bagi ba counseling body ni ba rang bwsuk rok nangnai aborok date of gufro जों abon kisa sabai probui nailaiano hingke doh oke amon kisa sikoni nagrana oke hingke जों tabuk nainai legrana oke amongkha tinini merit list amongkha provisional list for first counseling ke tebo phaimano second time phaimano third time rok phaimano kebo admission ungya rok hingke second list nong khorui man phiro hingke singo jaga nokha program hingke M.A kokborok in the academic year 2022-23 hingke जों bo jagao ma thangnai counseling date norok je tini je oro list nongkhornai oro khorbusuk list nongkhorka angke 71 orni bising priya singha kaisa nongkhorka bo OBC o khobjago ebo 95 manka angke bini bo jagao list nongkhorka oke engkaro 71 nongkhorpano 71 narik jagala khaima tongo total 60 ta seat garni bisingo te kaisa economic weaker rokni tongo EWS ni kaisa tongphina seat abo 6 jona hingke total 6 UR by tai SC ST no khobui total motamoti 60 ta seat engan haima tong kokborok ni joro borok first council ni bagi 71 no ringkha be 71 no be je 60 ni bising khobjanai kebo khoroksa phayang angke choton jaknai haita kebo khoroksa phaya 26 तारिखो थांया 26 तारिखो थांया माने no nini M.A seat cancel means poinani bagai nini chance keringi thangnai hingke adino jeskepano nang ma present ma tongwinai ke present tongmen dino 26 तारिख do 10 tani sigang thangi kokborok department no thangi academic building 2 jaga 2 tala o thangi norok ma thangnai hingke je document tongmani joto ma telangnai ke nin document ta matam ST ni mark sheet hindi joto M.A ko naroni BA pass mark sheet je tongkri joto no ST ini photo ro hingke jefro application fabri je nang manmani admit of acknowledgement of je photo ro mani aboro joto telangi xerox copy kaisa khai telangi te original telangi 10 tani sigang thangi achubi tongwi di je M.A porna mu chungnai ro kokborok hailang babi hingai to nini seat cancel ngai jora mote sobi angangke nini seat cancel ngai jefro nini ringkha nono ringkha angke nono ringi nanga pur kri mani no nini seat cancel ngani chances tongo okay 26 तारिखो norok jese kebano kokborok department ma thangnai 10 tani sikang 10 tao haida hingke जों nainai lekhao jagao Swarna Kumar Debroma bo topar angkha 236 hingke tisri Debborma 202 bo second Aruna Debborma 200 Boyar Bithi Monisha Aisri Haikerok thangi total 71 jona first counting ni bagi ringjakha hingga ani taklai sema to student topper angka taklai topper nya phono top 10 rogo 2-3 jona tong
okay asmeno belai no tong thobo tangke an student of tongmani bage okay taklai an student of 25 ni above o jaga 71 ni list of 25 ni above student tongo haita ani student ang je bai yak bai thang tagai ro homani yak bai thang samai ro hormani borok 25 ni student mane 25 ni saka student taklai borok top 71 of tongo okay or bisingo khorsa khorongni kesaya phanangi riman ongke singor naina thangke 60 jona 60 or 130 ongke bono nate ngangke motamuti angkha klaya 68 rok najangnani chance tongo 68 jona rok najangnani chance tongo jotono tangengke joton 30 or number solai ngi tongkha ingke 29 rok bule nada najana bule kisu saime yangi thangka ongke tobo je 30 rok le najagi khano manu tangengka bini base ongke omrono ngangke merit list pana tese naimano bo bio busuk manka ingke amti rokta bokok brok busuk manka angke omo hairok pa naijagi 60 jora phano narak jagi manu abo borok ni icha department nong icha tangke 6 seat total si 60 tanga haba orni bising side jona je bung tongmani jotono admission ba jotono counseling thanga jotono admission ngan bagi thanga angke yang 61 simil 71 jora najagi phano ngi manu okay naja khangangke motamuti uko 68 jora je 130 manai ro usul jora naja ki phano manu kebo kuno karone adino thanyangi ta automatically seat badangi thanai inke orni bisingo kebo seat ya karnangangke datino yakre ribaidi porinamu chungyaro ba alka pori tongangke buini seat na maganang ta khaini baksa porinamu chungui ma poriyaro ma phan chance to kebo poriyangangke counseling dino ta thangli ingkana seat badangi thana automatically okay second list no khornai okay norok 26 tarikh thangnai ingka angke norok ni the selected candidate are required to pay the requisite admission fee latest by pasta jora 26 tarikh ni pasta jora norok ni fee rnani abo online fee mar na ingke norok ni ko AIN number norok ni acknowledgement number by enrollment number nam date of birth aborok milir oi norok ni admission ni fee marnai ingka bo link or link rijak tongo ingko o link o habai norok ni admission fee mangnai counseling paimani pore jefroni ni i thino tong kagoj rok ni yakri roka nung fee resei redi online ti fee marnai ingka norok ni fee iko total busing ke 4350 abobo 26 ni pasta jorani bisingno norok ni fee marnai injabono rang rok khati laisi di rang rok je kokborok porna musungnai rok rang rok khati lai ready khai ATM rok dai tongi di kisa kebang khai dai tongi tangga kono karone india rok thangkai beja rok thangkai haita garnu druo taken admission will be confirmed after verification okay nini admission verification umani poresa soy admission dang khanya abo goni jakain chama ita ke noroni net banking ro debit card ro by UPI ro by norok rang remannai ke fee once paid will not be refunded kuno karone nang fee re jagi paina ta yabo refund rok na ni hinga ke nai mangla waise pay khai ke abo automatically habi thangse nai te nang aro rang rok nar mangla correction window কোনো কারণে there will be correction কোনো কারণে correction দেবে 9:30 বা 10 am জরা student may contact department with ko document এটা কোনো কারণে নি ভুল সুলো তংখাঙ্গাংকে 26 তারিখ ni 9:30 to 10 am a jagao nang thangai correction mark khlainai inke nini কোনো কারণে ভুল babal ভুল longangke norok 9:30 simi 10 ni sekangno thangai boroknia department ko kokborok department thangai ma lainai inke the selected candidate need to pay admission fee before iko 5 PM 5 ni sekang norok admission fee marnai rang khase khatir chili je o jago list kongjak rok ngangke amorok norok ingke ko Tripura University reserve the right increase decrease ingke seat rok kaisa bari phana mano kongli phana mano abhaini o jago sai likha jomongka taklaini kokborok M.A Entrance ba M.A porinani bagi sep manai rok ni list okay dalai balanya tongsuka taklayan student 25 ni above chance money tongkha ba money ba nukjagi tongkha heta ke bolo je poina musungai ro khaklaya norok ang je samani bujiman kana tam khlaya nangai 26 lungi phana tongbe korona phana manda toni nang thanya mana ni seat cancel
26 দশটাनि सिगां जेसेके पनो डिपार्टमेंट kokborok डिपार्टमेंट सगैना नांनाय जतनि डकुमेंट लांबाय आखुबाय मार्कशीट एडमि जे मानमानि फटो सटो रक लांबाय जत रांगि रक रेडि खालाय एटीएम दाबाय 26 तारिख थांनाय नांनाय तापकदि जे kokborok पोइना मुचुंनाय रक बे खाख्लायाव नरक बुजिमान खाना जे नरक चादि आनि का YouTube चैनल जायनक खान इदो आनि YouTube चैनल से तामजानि बुंसे बगै तंखा जायनक एंड एंटरटेनमेंट ना जायनक कुचिंग एंड इनो जायनक इदो एंड एंटरटेनमेंट आवहाय आनि YouTube channel ni mo waisho waisho ka ani YouTube channel se bung pogoi khang gang ke jadi jaja khang ke like comment share khlainal ta pogdi hamong ka taklai kokborok MA poinai rokni merit list nge tinin bage asono chiton khaklayo jotono khatha thidi tewaisa jodi reiman khangke laidi chance man khangka ba tewaisa porinani muchung ke tewaisa reinai lady bekasi beta bai khudi tang yang ke beskango kokborok se eme pai jono kabang sep safai tong assistant professor 22 tlangna nai tong gang ke very very ke kokborok PGT rok very very chances very very kaham ba future writing itong kokborok je pori jaro ni page ke jotono kokborok porini manikok ayolok thun asuk sawino tini je kisa nukjang mani je kisa sana tong mani norok bai saka ke aron asung paile sine jotono advance ba khakaham